MC awadi ya Ikombe Frederick Teto na Sub-County Administrator wa Yata Nation kinywa ni mandula mote ulona minister kana wa minister muvene wa Malelo Lazarus Kivuva masene wingani simwene ndeko twaise maandamano atongoi ama inena chathini cha Mathio Katutu ni makutano county ni amasako ni makulia enende kunenga atongoi alame bilani ndai ya maitula mote silikali mbitu ya Dr. Alfred Mutua kwa kilame weta tathini kia mabatama mwenende musaonu kutwaleza Katembereje kau atumia mandha yundu mothe yanyi. Minister wa tene serikali ni Governor Mutua Lazarus Kivuva na ulame na uma omwana minister wa oyu na Daniel Ganga ni watu lo mote kwa kila kiwera takuwa dhothe ya NND na kuvangithia maandamano alamata na asia matunda muthenyani wa umundi na nyene ndao tungia andu makutano makikesa na makasoni nondo and demonstration ila meka nondo it is their democratic right kuandamana lakini tikipindi ni kiu be kindu nona na chanzenya na senga muno kuona andu aingi maichochea no mwe katika timu yesu kuchochea andu mako mekombe ni former waziri wa Malelo and government former regime ya Governor Mutua ayani mamutula mutima iweta ivinda yela Mutua wa ikivilani Kivuva na ivuso ya kuweta maendeleo kisioni ki ena serikali mbituku kwa mayenda ndai ya kwa waziri Nganga na Governor wa Vinyandeti we katika lelusu au mete kwa Ikombe pa hiyo ndo waika he never even da construct even a single inch ya kutamaka lelusu na nasukuma lelusu kula kui Governor wa witu mukumi a excellency Governor wa Vinya na mwaka utwathi 2026 no na allocate 25 kilometers na yutu unena contractor na balua mubukone atwakie 20 kilometers kuma bandu beto wa Malava tukikesa and another 5 kilometers from MBC Kithimani towards Kalukuni. Mundi Nganga ni mwana witoba lelo zikiwe Kombe tiwa tatikiwa Nganga tiwa kuwetwa sana akunwe ne mundu wa musi kana ti wende tafadhali itekela ile luke lami oingi atongo ya yani mawera serikali la yivota ithukumite ani ile itonengwe vuso ya kwende na uthukuma mwenendi ni kwithania ona nitikirito cha kwikia lami ovamana kusauvya Malelo kisioni ki ko Governor ndukewe isu siausu netwese ndeto isu yake wa owane na siumito omutweni kwa ku iumito omutweni owake lakini usu tiwo wendi wandu Maikombe andu Maikombe mena muiki na ku Governor kana nothi kumakia lelusu duko kile uke wasie tibwe Governor ndio ndo aika Governor gete sindu binge loko nene hospitali ya matu loko tuza vya lamio izwe major project itai kwa Mutua kana na atende tete kila nachu vilingi wa Mavomo Tongoi TV kuma va county ya Masako nyeneta wa Ben Musao.